Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini gilong ki kubor pamta kasngi. Kamau Kerwat Youth Development Association balalam kemadu samla 11 son wanyang kumu President ka Association menta kasngi jong shitarik rimpang arhajar arpulai kelakit bokit ruang e sangut ke samla ki bedai na Southwest Kasil District ke belasya ajiat hak Meghalaya Softball Association ban mi kemad ya ke jela banet ya kun ya ke jingile kai softball ka bedai jong ka Senior National Softball Championship arhajar arpulai. Kabanong harga jela Odisha na duk kasantrik menta ubnai haduk khandai tering. Ki kerteng jong gini ki samla ki belasya ajiat na Southwest Kasil District ilong Udonbok Elson Marwin u Joyfulness nong seed u Dayban Shanbor Melim lembat u Lucky Star Marwin. Mukurat Asian juga nika softball tentang ya punya akan nika thong te tang kiat jikaran hanggan por kota te aku menangkong te ilai kebalak maban siang ban praktis ya kan nika jing kai nomor ba ini ka jing kai kalong ka kam no ba kani jala jungi kam pada pau bah marba di tiar kulung fi baram buat kejing kairu kulung ka Liar nga teng Donbok Samarwan teni dah nemta betul pi kendiap pa ni te ki dena ko snong melawir mak ni we dena ko snong krat ini we te trasnong melawir tingi mentan kasngi mat ban mit anina ko snong krat ban ki sulong taban yo ban lek sakan ka jing kai softball ka senior national championship yo softball te ni kejengel ti jungi nukong ni reality hanya po mukrot enggak sangka don ka kucing kam tinggal let bartu por ki don ki apa yang ni po softball season jong mukrot makin let kan ka trial bentakan ka championship jong ka softball jong nasional te tinggal let trial ni don sangat ki balet lain layak setiap iway idon tongba isulet hadian ke ini kaliang napo distrik nilalait pantrayal idon sangut ki member jukam mokrot softball association ki ba let bikmat ka trial bat setiap sangut nakamtakan ka senior nasional softball championship kaban salong hapo studium puri kabar dejoka state Odisha. Ngidon hamne rekat berarti kisah mala jong kan dong atan ke jongi ki ban represent ke state ke jongi ha bude bat ka softball senior national softball championship jong senam arja apply ke banong po Odisha kenang leng ke jongi kum kamokron youth development ni kitpok yang ta jong ki samla ki gilai ngut samla arngut na po sno melawir bodi we na po sno mokron buat ngi kermen finwara ya ka nam ka buram tentang ni dong tak jongi buat kum jurum sa stir ni community baka jing persang ka joki ban IT me musim na kabenta kan ka kam jing kai buat ngi kermen ro ba fin enang ye kristom na ko support buat ba na pen il ka jong ka sap pong ka jong fi hak mum kan ka jing kai tileng jongi asen ni kit bok ka jong fi ngi ka krukerdo ya bakal ya poin supesan kalau cukup puas tapi yok melihat bapak ibu kia nang bab nang lah ban ilakai akan nikah terus mereka